Anopai fa pen na fa paper. Na yanku yenim yehwe de urade wo maye. Sir. Anopai ye ba be kasa afa nkofo ekeka nkofo nsem. Gossipers. Ishranke urade. Amen. Ye boy tire mu fremu asem na ye fefe Ye de asem sa atade. Ishranke urade. Amen. Ti asem ni ye pa. Nipa de se ni tumi tena se fremu asem ma ene na no ye pe. Ade ma ablofo ko animu ne se kwasi broni wonwene nimpa ho. Mukro paja. Kwasi broni dwene nipa ho ano wodwene nipa ho sa atorencha mato no koboa no. Entokwa asikuro no sintie wo se mesesa mo ne anwa ne blanket ekoboa no. Kwasi broni dwene nipa ho ano wodwene nipa ho se nipa no be kosoro. Hallelujah. Amen. Mina na o se sika kokko se wium ene ese abibifo ye abibifo mienu ne ablofo mienu se yankoti sika kokko no ye bo hwe so se pr bibini ne dika move fresh oduru dua no ho sika kokko no otwe ne nsa wo se wo yi sika kokko no anaba akọ odi akire na te na bafo ono so yes wo fra na ba akọ na te na bafo wo yes wo fra na ba akọ na te abafo ana ablofo no so koduru dua no ho no ba ko no yes wo fro yes wo ya ba from pepepe na ba ko no so ni mu no pia no ana mu koti sika kokko no ana na wo mu de adi yes ne yen mukro paja tama bruni betena sese wo de dwene obi abla bo ho no de bedwene sede ye de ye watch even mobile phone o de bedwene sede si ye laptop blind new aye soro nkokora isha gewura. Amen. Minim se adwuma na ene Africa ha na ene Ghana ha ntina ye penkofo nsem kasa no akeka fremi o de betena se no na ya na broda Shame edemwa. Hallelujah. Amen. No ne nwom no me yada nwom no na eye 60-40 isha gewura de. Amen. Eni pahunu na kanse muhunu no ehwa na tie max no because Bible say dia okachire ni nua say oye ni pahunu obedi atemu mu fu no kropaja tie ni ye pa ehwa na tie nyom ne max ishanke urade. Amen. Na ka dia aka ne dia tie ni ye pa aka me brother Shame nyom na nka onye mistake tie ni ye aja kanyera ye penkofo ho sam keka dodo too much edeba no ishanke urade. Amen. Ade pa kura DJ wa hanke mema na yi abosese ya ma wa wati eye enwum ne 100% no me ye no 60-40 si papa room ye 60 ena de anya wo muso ye 40 and kwa 1 point and 10 max kente sa also I na Olympic seja. Hallelujah. Amen. Ono no odi yaudie di ahomtie bi di wura mu ino di atam so tie nyom ne max no kropaja. Hallelujah. Amen. Enti sala ko to ne normal te se de o saase no a na wo to no no ko bi ya daje keka konfon nsem no to aso na wamfa nipa fo na kansem fo amro nipa hunu na kansem hunu de ne sia pro no kra de ye no papa ta kan konfon so nya tam isa gewurade. Amen. Unya tam de ne sia pro de kan konfon nsem no papa da kan no kra de ye pa ko kan konfon wasori anopa no a obetwitwi ne se no no de gina baabi no de kan konfon nsem eti na ni baba no hoso no na ne wura fisu e ne se kra no ontwitwi na yeko na aduane se nanum dodo mu nyina eti ade abachi na ne se no na yeko kan nyina ja eti ehosei mama keno pa wetwa o kan man 50 ja nya dia kan man 10 kan ni 60. Amen. Kuma sifia ni nyina yete kan nyina obi atua ne lad bill obi atua ne water bill agrafia ni nyina yete adan ne nsem keka bebrebe ados ishan gewura. Amen. Tie na ye pa no paper
tema ubenya akeka nkofo ho nsem ode ya adwuma ode plan ya ka okowanim enipa bi wo ho a wo mti wiase a wo mtachere ma Jeremiah 9 verse 2 to 5 can say me Jeremiah chapter 9 verse 2 to 5 mekai wo se munya kwantifo so ye ese so akameja me mai ho na ma firi won chema ko sansem huru we nti na Jeremiah say ono de anka opesa nka okotena oja kuro kura ho onpese na so beti hwinti opese okotena sira so wiram ba bi kura na odwene no ho ebise wonya na wale say for konkwasafo hallelujah amen ati asem no awale say sansem huru we nti no ana Jeremiah say ono de anka opesa nka okotena sira so kura wo ante sansem fu we no kra paja omunya ya konkwasafo asafo so ukoto se Ghana for me ensanhie mu a na ye ka obi hu no kra paja ka ukoto se Ghana for mu mahie mu a normal na ya na ye 2 4 6 8 10 12 14 de uche mienu ye ne de aya na omo emplan nkan kofo nsem na normal bi te se number bi te se 3 5 7 9 11 uchemu enyi Abraham numbers uchemu wia odd number ejisa wo fa ba ko chemu no ansa na ye no ko se safo na hia na ye kan kofo odd numbers o ti one say football say 11 until 11 no obako no park no so Santa no mo twa hia etwa wo mo twa hia ni nyina say wo mo bo epa wo mo de beka wo mum agu and 11 wo so ebopa wo mo so de beka wo mum agu so wo say dia eti ebere bi aba wo say nipa 11 9 3 5 13 15 17 ni ade 21 ni ade hia no na boni aba nipa tiri mo nokore eti Jeremiah say sankofo ho nsem keka ni ene konkwasafo nti opeso ene akokonsanfo ni akwantifo to ya opeso anko tu kwan na kokotena ho hallelujah amen okuntu otache madi atrosam asam na de say Jeremiah was it Konkonsa opeso otu kwan kwotena sere so na ko ne mmoa etewo mmoa ne adade de kan kofo akopeso de no ko bom mmoa na ko mu kwotena sere so kwaye mu baabi kofo ho nsem na ko jana man ho to metena se epra ne hwa Africa sekula yesu ni abaiti ya say I don't know hallelujah amen obabi mantam ho kura no mantam ho obabi kura ne aka abrantie bi na bedi agura na hu abam ne mpena ne girlfriend ne boyfriend ya bowa to the state say you need difference between boyfriend and fiancé no kura jaka lectures say broni otumide broni ba otumide ne yanko ba ekwokyere ne papa ne mama say this is my boyfriend and I'm a girlfriend, this is my girlfriend na down for bar hallelujah amen ya mama ne papa ne getu me chia no etu wo mo foso wo mo nyere wo mo ho enko school because wo hu ne boyfriend and girlfriend ne say enyam pratwe and amfo you need difference between fiancé and boyfriend eti mantem wo ye nya wo say sister ne brai amuvu kakra hey ne boyfriend no the girlfriend akeka ye before that especially Ghana ha and some keka Kumasi ha dia aburuso dia fa kwem esa gawra amen aburuso and some keka mu batakali ya pasha for some keka no doso kanu na utu asam ne so a wase okuntu otache medi atrosam na odi anansu tumi a woni manakore wo free won boni ko bonim wo free bonim ko bonim na medie onim me hallelujah awurade asem nie ni mu yam yako enti so wo ye isam keka no doso obi ane ni tifie adamfo adwumam every corner every place said yankofo sisei ni paniti no eti me mpa adamfo no wanafo bebre na so me ni adamfo am ni tu anamo na nti o to se me wo fi amenko ha bibia ne me bible Esha gawrade amen ahimfia enkofo ho nsam da bia ahimfu bi ho sa ahimfu mi esehia ne ye bo hini bi ho po sia me ne de no ajaka
police adwuma police form yesa hia ye be ho po baby ala nurse form hallelujah amen fiemu amontrisu omo ma hia adwuma hia sukuu mu etiko se teacher form yesa table ho a ne ye bo headmaster ho po no kropa na asese de no na baby aka ye betraja na ye betre Cotes. I want some go over chawaju ye tumi baby about rasta obi anu tintin ba ko te se rasta ba ko upaja kosura hallelujah I tell of where you to ho more than 50 feet what meja obi aka nkofo nsema mana no soro ya wasre fom de no krapa anya natural akekafo mu yakono hallelujah me no be fa no nto obiafa mi aso no de opeso kwetena nwira mu baabi kura wanti atrosam opeso otena nwiram enipa akeka ane nkonkonsa nti won pese obetena fie kura so wonya nkan fofo nkotompo no kura dia wonka o ma atrosam ka won takema verse 18 ne kasi verse 18 makai won takema eje ku nipa wo si nipa bi ti asase we so a won takema wo mo takema eje ku nipa eye ejan a eku nipa hallelujah amen fire to fire pa and adasam naka what you say wo si nipa bi wasase we so a won takema eje ku nipa kanu ba hu be for ne atrekere hu okokonsa ni aya suru suru gogosa kanu no be for tiki hu okokonsa ni a ne atro gu table ya tro gu table ne suru hu okokonsa ni a na ya tro gu table na nkasa ho aya suru Isha Gaura amen tikati bokuro nikro brother ka sa bokuro esei nimpa ene kwasie okuta blash ogina soro ho a wo twi ne se efam ho asem na wo ka o mehe asome se ne yire kosi ba hade to be asome se ne yire de kwa asole ne de ene ko adam ko onko ifobia amen ene de nya asem to kwa ifobia na yene de jamana se likura djuma ye kakra asome se betana hade ye hu se wa pam ntoma da ene se faran bai ene GTP ana okosre o ha woni se ene se faran o ha woni se ye de ba do so na ne sinu na emfi no krapa so no wa pension de agu na nu ma hohoro kisa de wura fi no so na sinu benkum de ne kura no ontwi de ne sia pro na kan kwafo ho nsam sanum no o se ya no remix o se ya no remix ha kwa de betwa na remix Mr. Sammy baby o ye mistake ya ne emi ka wuri ne kanse mo no kanse mo ho ne mistake ne etia bible isa ka wura de wanta te baje ku nipa wanta te ma no ye ajan a eku nipa na da sam na ka na da sam no waka wala no kan ko konsania obi o kan ko fo wonsam da ay ye fa de say this man na nampadu bo nyumbi o se so ye odasani na so te wana so obi be ka obi ho asam kire wo a aye susuma ne nyawde susuma ne nyawde ne de be ye odabi he odi ba ko konsani okoya na okeka kire sister ne se he ukuru da na dua na dua no ni o hallelujah amen hey ya fa sekai fa ukuru nwira no sekai de bobanchi o de fa ukuru nwira no wi a hey ade chi obaye wo no de japade nyina ama ro ofiri wa pepepe ha ana okeka kire bla ne sa na dwi wo da ya ahwe ho so yi Job chapter 15 verse 5 na matisa wo yede bo prosa na dwi wo nya wa obubu hey me oka obi ho asam kire me a okura me suro sin nipa na wo ka no eti me park ka me party atete ade me kira de sai me ka asem bi a kiro aya momidin ema obi ante hallelujah amen ebe fo se ma obi aso nte no eho adansefo edoso tie nie pa kategua me ko aya amane nyawo de se ya wote wana nkofo be kan nkofo ho nsam kiro daleta wuti nkofo anu achi a onipa awurade asira ne pa ifini nkekan ne dam ne ho no ubeyi na dia mo akonu mim stroke bi e be kan wato wo no na ejina wo bia anu achi adwuma panyina wo adwumam se wa ma wani na
now tie nkofo we beka no watie we beka no watie a wodi baba ahoso no uni wadwumafo no beye atamfu kese a pa wanhwe yi a do one go so dwuma be collapse kra. Job 15:5 say. Job 15:5. No ado che obane. One find it techama. Nipa bi wo ho a. Wado che obane. Omo anu na no. E che obane. Bone nko a na odo yo. Wa find it techama. Wa find it techama. Ye kan it techama ati ase. Wo de tenase pna ne kan sam tu nipa so. And then they've got pepe eja. Wa find it techama. On kan. And what this say nipa. Ni techama. Who said James 3 says he said Tetramasu Yoja? Can James chapter 3 verse 6. Can young fast and James chapter 3 verse 6. Tyrannus Bonia Tetrama Etimio Tetramasu Yoja Tetrama Yoja Tetrama Yasaku Yakum Tetrama Yasaku Yakum. I had the answer. I had the answer. I can't and Kika. I can't put Tetrama Najumo Yan. Oh, Eliti. So we do touch them say nimpa ya dwuro ho ye beduru baabi ba bo baka kire wo obi a ode no touch them say nimpa o se touch them ya serious nti enipa wu a eno na prophet no ko pejaka eno na doctor chafri no first because one cha now the super guru asona no unim de ete super guru so nipa no kato because techrama no eno na doctor twe na wo twa na wa so se be ya wo hu se techrama de nipa num ne ya twa e kan kofo hu se mti nipa kan se gu ni bo pe atwas na within 10 seconds na techrama na etum ya se be pro akeka fo was it the can bedona I think can pedua I saw continue try to share wo e frama ni kura mu na oso anu I thought body crab wo ene mo nyina wo ya apu wo owo amwa nyina no odudu won na odudu won na techema de wo de pa bi atimi jojo no e serious I am from for the Bible say techema te say apaso pa Jesus wramfo na awuduro wasi awuduro asa ne ma ya wankasa efie na wotimi no nu obi ane asem na so obeti woncha wa obetum de techirema na ya ma waye tamfo wo efie wura no efie obetum aye efie wura yire ne no wankasa mu nyina tamfo pa kese a obediro wa wonti ase da no pa don't think far about the issue kan you hwe asimese ne no yire na de woman no aduane hu na so potato de jama bibia bo mo nsem ana nsuosia na ya sada de aguda de sem no de eso mo ya because abonto so kan dokro ne ya di Proverbs chapter 25 verse 18 to 19 ne bisem it said we do what you could do. Proverbs 25 18 to 19 25 verse 18 also say 25 18 to 19 was asaba ne krante ene ajan enanam ene onipa odi ne yonko adanse krum okonkonsa ni su andaso okonkonsa ni oni ani daso bia oya danya ni daso ofisa bira odi betrase de be ya adwuma no odi kan kofo ho nsem Eshaka ura oni andaso nya dem to aso nya dem oni andaso Bible say onipa kokonsa ni ehia dem no oni ani daso bia kire say ono ankasa no tama odi be ya adwuma no ana odi kan kofo ho nsem no peja eti ada ehia beba no so no odi sika bia o bangia okoyi etwahade no nti o si nipa kokonsa ni bia no ade a yefa no say ni daso onya bida aje se fie kwanya de obesi bi no pa adwuma wura kofitwum insira fo adwuma wura kofitwum onko tena sinya daje se okeka obi hu asem dia oni time na so mo ye adwuma na kofo ho sem nokre me papa Mr. Afro Force FM oni adaje okeka nkofo ho sem oni time but mo ye adwuma na kwame despite hallelujah amen onya adaje nkotara se okeka bi no despite any time ko be this we account hallelujah amen oni betra se say oni be ye
omoka kaka obi wasam no o de betra se say wo de be ya drink bi aka ne product ba ko yan kofo e ka e adwuma wo de open kofo kan kofo ho sempa adwuma mu a radio he morning hu o sa aso o do mo ho wo sole kwa na obo hu kwa ye no sere kwa therefore take be sandboard no sere kwa isa kewrade o come azia baby I repair per Bedford na the access esi ho no na no ko jejina ho na me hwehwe akire sandboard ne sa keka fo ye no sere kwa Konkonsa for one no pass me Bedford ne gu ho se me kojo auto pass ho ena me wura fifa baby na ko Bedford bi egu ho da wo se sandboard egu ho nyina aya adwo ho suro nipa before nipa ba tro me ka ti se suro nipa no na de nipa no de na kwose no easy sanyo ba bi na disappoint ani nipa bi disappoint abra keka kan nyina ya Monnyae Konkonsa wasam keka na mu fa nwere mabra bom nipa say nipa sa ne adrom ne de akoto wita e de sita e de ne ya bopo ehuye ne wakano troka no de agu ho na sumasi so asom na keka for Job chapter 34 verse 30 try can say Job 34 verse 30 Bible no say Job chapter 34 verse 30 verse 30 try no say was onipa gu so ne ni Bible say Onipa Konkonsa ni mo ne hallelujah amen hallelujah let us say nipa oyam Konkonsa ni no yama ni dible no kwapaja what asam no wo say ema onipa Konkonsa ni wo ne hine emfane ni hine wo so ma ne fidie hallelujah amen eti se woni Konkonsa ni di hine a Bible no so obesum onipa fidie eti ema Konkonsa ni hine asampa wede Job 34:30. Was in nipa Konkonsa ni sister atwele then when you go Proverbs chapter 26 Marco verse number 25 to 28 25 26 verse 25 to 28 also say so ka adokoto sema se oka adokoto sema enyinu ni etu odi asu na kuma hallelujah amen ba wutie mi tie ne ye pa so obi ba wo nten be ka obi yire ho asem obi kunu ho asem abuchirefo mu ntie mi sese Ghana ha no de akoya ne se so obi pani ma nimunyam a de oya ne se o plan se obe se ni nua nipa akire ni ko paja eti nipa na o de sika ma ne se offense ufie no wa hutem bia nkofo ho yade no nsam wo brewe ni full information sa uti na chi adwuma no wo ye no wo beje afri ni se e akwa ma nimpa mu ho kwan se wo de ma no me se wo London wo tie mi UK Germany US Canada tie na tie mi pa insama wuti firi Ghana ha no tugu wo yere ho uti firi wo yere ho tugu o ma me ho unia ho tugu wachi na Bible say de ya hu ne yate e de ho danse eti wuti a make sure say wo de wani so ba ya de asam na de na so ni so ka na ko ma anyini ni uko Ghana fu egu London say wutie o show mo history na nyasam ketwa say yan kan kofo ho sempa na yan sei nimpa wo mo ka se wo mo hu Ghana fu egu Germany UK Austria Netherlands efa Ghana fu egu wo mo ka se wo mo hu wo mo nkoye buro ne hu Konkonsa wo mo ka se Ghana ni no wo mo hu asomasi ni fie bi a wo si ukwa efie no asomasi wo hu ni sa na asomasi na asomasi wo mo ho ese wo mo yire nom sene wo mo kunu nom ese me se so ya brochire ni na se utie me na homache a ensama uti firi Ghana ha no aya afato ansa mache why so obi fra no ta keka nkofo ho sam kire wa ofra wa aya afato ansa mache odi e chato bobo wo de pai ka kire de se wo de nkofo ho sam sa na aya wo mpe eti fiti ada de ko ofra wa aya won ka sam pan kire wo aya hwe so oba fra ubi wa sister bla so wo di e kire a wo yire na waja de ha won na wo nan mienu mi san bra ubedin konfo bia no achi a ohoma ubedin konfo bia no achi a ubeja yere ube frɛ ama ya de nsa ko ja wo yere ma wo yere nya body bia ɛso no me ya baba wo so no wo yere ba ho so ba awia so ba bo abayaya awia kete tie de ya pa adaka ni nyina enkofo wo sam keka ko ya duane a ɛwɔ Ghana ha ye sɔre anopa no na ye breakfast awia ye lunch enumra ye supper
ahomachi a midnight food say snacks shaka urade so ka de ko so ma Bible say men kan kire wo ti ya na so obi be ka obi wan sem kire da letter na ni ja wo tukwa kodura bro kire wo ye sofo na ya wo asofo nketo ho nsam kire wa Bible say en kan kire wo say enyi na ti wode so na kuma efise nipa okeka nkofo ho nsam achiwade nso wona kuma na wona kuma dadi na da na keta na ho wa sha dadi na da anytime adi na da na keta na ho na da o sister na ekoso ye ne ya efie na uka se won si na wo si mu onu ti akiro ye ne ya ene wo keka nkofo ho nsam onenam osesa nkofo ma tani de ganina hallelujah amen wo yira wale no hallelujah amen usha no ma ne so mo enti uni aba no wasase ya keka wo yire ho nsam akwasi wo yire de adwa de ejame de me meka o wo da kan wo da so ma se wa me no wa me meka so wo beka na wa kan bo no ni pa kokonsa ni o kan bo no si ni pa kokonsa ni akwasi bra wo de ye ka kire wa adwa de me meka o asebu akan na wa ka se ja ni begu awa da bi mini abade wo da kan me meka nke twa so so meka na wo se fedi wa twa so sanka wa wo de wani be hwe de na ko so di adwoa eye no wa ha ana no kura me ko fie 10 o'clock no ne ho ọkọ night ya winim ọkọ asọni ya winim ọkọ hwẹ ne maami ya winim na sẹ waku ma fie 10 o'clock na so ne wa ukọ no ọbọ na amade ese wo ba ho na winim baabi a ọkọ even short on wakọ lọkọ baabi a winim ọkọ ya mo ba fun kire akosi oyire ma ba ha 10 o'clock on ha na be ma akoma ti wo New York be ma akoma ti wo South Korea be ma akoma ti wo Germany je bi fun baba klate to do ase eni akika chire o we daddy na da na keta na akika na Bible say kofo am kan kofo nsam no ni tan ana na da na safu obi ni boni edi Bible say safu mu kokonsa ni ye be pawo hontoma to aso to 20 do otu amra no eti di otu amra e mo na ba hwe kokonsa ni a wutia me na eyi ase no afa mobile phone hello adwa na hu kuru wa yi ase black so ko yaba na u baby na bi wo mu fidie no obisa o odi ka hwe se wo kwa yie ni bia na se wo nkwa yie ni ID gozi pesi ya wo be ka no nsam na fa no proper etu ofra na adwo to me ba yie bi so da bi o na anopam so na me yam mfame na so no nko no ho na odi atoa so ene adwoa wo baby anka yie ana de na bi se wani ana se o ka kire se o ka kire adwa ka kire me ni se wo kru ni masasa wukuru minim so ni masasa ade abahwe ye yase ma be nan na wukuru ji boso na sister ne bote o ma ne pressure vida kan ne kuru nya duru fie pepepe adwa madua ne we koma wo mprafo no ma wadua no o mprafo no kone mo wadua ne ukoye ye na se de wo ye nyina ma nko be so mate me de fa wo se mu ma me so akosho ma mi sio dalem kona mprafo no ma osio dalem uba wan se keka numre na butus slappers ade ba nipa kokonsani wo ye dangerous na do to me mu na obehwe na do tu amena no enu mu na obehwe mu ne bu obehwe ne so baba ne so tetemavo trofo the Bible say tetrama trofo eta wona opra hallelujah amen tetrama trofo tete preni na ano adefreve na wo de wo manu kan sam no wo de wasayeba wo de na wasayeba wo de awalesayeba aduma sayeba epoba Bible ne se ena no pe yan kan kiro ni antufo so wo ye wo nipa kokonsa no ho and it took us Psalm 52 verse 2 to 5 Psalm 52 verse 2 to 5 verse 2 to 5 chronica enkontomponi o se enkontomponi otatirama adwemu fo dwene enkontomponi
o tachrema adribu so adribu musuo ansa yiwa no ye de tawetawe o tachrema te say yiwa apasoa anu ye tawetawe anu ye tawetawe opa bone sine papa opa bone esine papa opa to so be ka atene edi pa kokose de wasem na babo ne ko pa opa bone sine se wo be sen kofa wade se sen kofa wade be gina konkonsa tachrema konkonsa tachrema opa mu yasam kwa opa mu yasam o boss be bo wahwe fom pa Onyankopon be bo wahwe fom oba yi to onipa kokonsa ni Onyankopon obe bo wahwe fom obe bo wahwe fom because Psalm 50 no 22 here very Psalm 50 verse 22 was say was muala nti muala wura fi Yakobon mu wura fi awura na mu kan kofo ho nsam no munyini sem ma tete masirasiri wajifo bi na wajifo bi anya de me se kokonsa di Nyankopon de me se ubepira jan kofo ho nsam keka jan kofo ho nsam keka pa anapa ye ba bia full life na ma ya tun kwai ba twa wan kasa menyum ne kuranka me boy ye ja full life no me ya reme me se same de oye mistake ya ne nipa fo ne cancer fo no nipa no cancer no say no na de akanyina de na ke ye de akanyina de bebreka Bible masam kanina de ne sia pro de kan kofo ho nsam wo say no kure na ne baba no so na kofo ho nsam ama na ntwi ne se Asole.